Dipu Golf College along vote kelakha puthak CKKP. Carbing Long Term Council MEC kilig along Karjabdon Independent Song Pen Chelang si Dipu Rong Sopiang Kang Road So Really Asay Kedeng. Keroni along AGP Asay Hem Kangpu. Kardom nili karbi aberta tanbang thari chesong teron non bertang tonpen arjek tha wo signify cap arni Difu Golf College along vote kelakha puthak CKKP ajemek pedopon seke along vote kelakha hot clan nang chiklan nang nia puthak saifula pencho kumara tuma phan CKP pon Wosik Roxy Arni Karbi Anglong Autonomous Council kalik dodeda phi Wosik Inkora hini Arni vote lakha ponpo vote kalakha hot counting supervisor lapen counting assistant atum kosonsi claim nangchi mala so puthak CKP pon counting mate vote kalakha monsampen kapad oponchi aphan deputy commissioner mate returning officer lapen observer atum saipu chokamara aphan CKP pon strong room along vote kalakha dabner cap apor pensi changji strong room arlo vote kalakha chokamara atum mobile phone kijun alanga bong hai huita ponlong leputa CK along pachatak pon Pini anerlo porpai sia porpen jongjung mati independent pen Karjabdon song atumpen road so really Dipu club along pen Dipurong supi hit hipi along ongdong molok armu chejeng padopon Independent pen Karjabdon candidate atum lapen puthot ongdung arat atum pen vote kehang amai tapadopon sinon kewangchi wo signify create Roxy Arni koson si vote chok pen kachupahai dunang chima pualam chathan chimum pon si mai ardi dojot pen ingni pon pusi birta longtun Bangso amai lang mai pukolom sing teron pensi mai charipon no lapen aluhi kacutong dun number 18 Lumbajong constituency a candidate Rajan Timung lapen ongdung klem bang subang piatum chatong dun Amring constituency along Dhon Singh Rong P AGP Ben Carbing Long Term Council kilig along Karjabdon jok BJP I hem along le paklem horlo pusi Keroni penile tuma perang kiladak kat news along berta nang pali Barla apor amreng alang roy kachi hoa sonsi non malom amreng along kilik alang roy chiho bomlo BJP along MEC ticket kelong le abang pu AGP pen Than Singh Rong P kilik Karjabdon ajok BJP pen kilik ahidi along kisundun abang pi Rina Terang P Karjab along le linglang cholo abar invest kar biang long BJP dun mai pu Than Singh Rong P kilik along kisun alam pen amreng along kilik atomon chelarlo Than Singh Rong P जिंदाबाद 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 AGP जिंदाबाद 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 Than Singh Rong P जिंदाबाद 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 AGP जिंदाबाद 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 AGP pen kilik Karjab ajok amreng constituency penangana di malong song asai hem ingpu pon bomlo amreng along AGP abang pu Aparman Dibrugarh AGP District Committee akong chun bang Sanjeev Borwa lapen arisang ho tum kilik kapachutaka sai deng pon alang litum kheri khara long song asai hem ta ingpu pon পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হৈছে আমি আশা কৰিছো যে আমৰেং সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ পাৰ্টি ধন সিং ৰংপি বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ব আৰু এই কথা আমি এবাৰ নিৰ্বাচন আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এই কথা আমি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছো আৰু কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ বিশ্বাস দিব বিচাৰিছো যে কাৰ্বি আংলং মানে দুৰ্নীতি নহয় কাৰ্বি আংলং মানে তুলিৰাম ৰৱাং নহয় হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী নহয় কাৰ্বি আংলং মানে ইয়াত পৰ্যাপ্ত সুবিধা আছে সুযোগ আছে পৰিৱেশ আছে পৰ্যটনৰ বিকাশৰ কাৰণে ইয়াত স্কপ আছে কাৰ্বি আংলঙত সম্পদ আছে গতিকে সম্পদৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ পৰা চেণ্ট্ৰেল ইয়াৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা যিবিলাক ধন আহে তাক প্ৰকৃত সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এবাৰ অসম গণ পৰিষদ দল এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ আমাৰ বিশ্বাস আছে যে আমৰিং সমষ্টিকে নহয় আমি সকলো সমষ্টিত আমি বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ম অসম গণ পৰিষদ দল এটা আঞ্চলিক দল আৰু আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ আমাৰ সীমাবদ্ধতাৰ ভিতৰত আমি কাৰ্বি ৰাইজৰ বিকাশৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে আমি সকলো কৰিম
আমি মুকলিকে কৈছোঁ যে কাৰ্বি জনগণৰ ওপৰত আমি এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল কাৰ্বি জনগণে যি বিচাৰে কাৰ্বি সমাজৰ বিকাশৰ কাৰণে যি কৰিবলগীয়া হয় অসম গণ পৰিষদ দলৰ নিজা এজেণ্ডা আছে সেই এজেণ্ডা মতে কাম কৰিব Difu Police Station ang kang Arlo kedam tang wo signify trok siarni ITI along ke Charlie Bomb inut Wilson Timung apan pang tek tum apran armudet Wilson Timung kedam tang wo signify trok siarni alang kido boha difu plim plam lang so biren bea hempen bar joisi ahem nang kecele arni ki kitidang ar kumsi nang lerong lo Difu ITI along ka Charlie Wilson Timung arta inkora po kitidang ar kum wo signify ner kep arni anarlo por pahinia por malom Ihu mojo AS09C 0865 pensi kitidang ar pum nang thondun lo Bangso kitidang ar pum nang thondun auto Quebec abang pu Bali bathar ador so arong ame kar litang longsing rong pia supo uttam rong pisi nang thondun lo Kichilot Wilson Timung apia po tum ame thang ahem wo mulang so silonitan rong tharwe birsing Timung arong an chepon si moidam chipipon lo Bonta ahok pera kang sai long nang jipra wo signify kep arni Difu Police Station along lamhoi pidam lo Halapu Difu Police Station OC Dipendas pen kaning je pona tenki kitidang ar pum moidam along pen purdam si postmortem ponpo Bangso PC ajada sai sitame deng ponpo pusi ning je pon Ni kan thom le di ni kan thom lom dak ITI Charlie Bomb alang ITI Charlie Bomb la si la bang so pen nili hem du bom pen Pat nili bang ave pat la hat tarik ani gilo ani bangke ni beni alang osomarapan school thon tu pulo amasin ke tison thon tu pulo fu tison thon pen ke ahem na kili liten nili supi bangke aku bang along si otu long si ko nang kitap tholo ahem ti bang yulo nang su pen ke aju nang su ke bet budi dui bayi si nili hem nang thong kurang tem pele por nak thon ko si nili hem tor bang pun nang kurilo o version ke jo thilo lo ku puton ma apa si ape putum panon mathanon si nili ape putum ki hangam si gari ki wantri aman ke nitu no be budi ki pondelo dead body hem long person sin na dead body long lang so dead body bangke nili hem long thek long lok lo ne hem tor dang than lo namasi nili tu bangke madu phanta ithan thek delo ki chiru he du khang ya amasi motho por hem ti pon long nang po po masi ni tum hem ti pondelo nam so pen ke rong asora phan than lo ko pulma e huni kanti do ko poni tum nang otena oron de aposi ko pulma po masi alang tu kian tema ni tu huni kanti ta hai dai ave pot ni tu ke puji ot pom po ji pon pu ma ji pon delo Birta Bangalapan si Kangton Poniklo, like Bom Thakat News Channel, Domi Thak me Kurang.